tugiye kwakira umushumba. Ladies and gentlemen, put your hands together for umushumba Senegare Isekere nawe. No. Ariko uko ako Kriste ndakwicara hagati y'abagabo bafite inda nini umunsi bazoyiguha. Nibwo uzobimenya. No ukeneye ngo tugiye kuvuga utuntu duke umwanya ni muto. Ariko Pastor P nagize akabazo ndavuga ngo nkakubaze. Wewe wabanye n'abaraperi benshi cyane. Abaraperi bose barangirije IPRC Citabi ko ari abamwe. Bose ikintu cyagurye. Nagizega ngo niho bizabiva. Ntizi iyo mikoro gato nkwereke. Aya ni amateraniro. Mbere yuko dutangira tugiye kubanza gusoma. Ngo n'urumogi. Ndangowe none ntiwangoye kanyanga n'essence. Merisa ubwo nahita dusoma ijambo. Simenye gihayivuga. Ngwino dusomere. Oya nta kibazo uhagaze. Dusomera ku kavasi nitumara dutangire. Mbese nimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera. Rekera. Kuwe no rusengero cyangwa ni katedrali. Nigeze kumva bavuga ngo umuyoboka afite imodoka ishaje ngo ingana n'imyaka ye. Yayintwayemo yayakije ngira ngo akoze screenshot. Yakije namara ngo No. Yafashe feri ngira ngo aritsemuye ngo ariko imodoka ye numvise bambwira ngo ni Bruce Melody numvise abivuga. Hari kibazo mfitanye. Numvise avuga ngo imodoka yawe ngo ntago inywe essence, ngo ntago inywa amavuta, ngo ahubwo urayisiga ngo kubera ukuntu ari gatoya. Sintinda winjira Lagos harya niko haranditse ngo welcome Lagos, be careful. Kubera ko ari umujyi urimo abantu benshi. Winjira Nairobi haranditse ngo kuingia ni rahisi kutoka ni ngumu. Kwinjira biroroshe gusohoka biragoye. Ko ni umujyi urimo ubucuruzi bwinshi. Ta kuntu bitewe nuko hano Kigali naho hari abakobwa beza bo kwandika ngo welcome Kigali ariko yibukaga kingirizo. Nagishaga inama nyine ntakibazo. No. Ejo bundi navuye Musanze zana na Muhinde. Haguruka upepera amateraniro. Esesha tuzi ko ndi pastor ko ndabubwira ngo uhagarare ugapfukama. Yahagaze. Ejo bundi twavuye Musanze turaza urugendo rwa Icarepa. Urugendo rwari rurerure araruha. Tugeze mu nzira twaye tuza Merisa aza kudufata araza tuja kurari wabo kuko bwari bwije. No turaza tugeze imuhira kwa Merisi Muhinde yari yarushe nyine ko murajumva namwe. Kwe rugendo rurerure yamaye ahitira mu cumba aragenda araryama kugira ngo atagira umusakuriza ariyorosa hose.
mama Merisi yinjira mu cumba agaruka atonganya Merisi ngo sinakubuje gushira igikapu ku matora. Yazabona nyina ari nk'agakapu yashize. Kubera ko umwanya ari muto reka dutarame siko? Reka dutarame. Amen. Buri kantu na buri nguni barimo hano ni hanini gasino bibone. Ejo bundi narabagaye basha, ejo bundi buri kantu yarasinze ndamutahana iwabo pasanga papa we na mama we arabicaza atangira kubabwira inkuru y'uburyo yakuze ari imfubyi. Chagiseke kiri papa hari kintu Imana imbwiye, wakundanye n'umukobwa w'umupolisi ariko hanze kandi ukamutinya cyane, wageze ubwo kumutereta bikunanira ukaza umubwira ngo maze papa yaguze inkoko y'ikiragi kubera ubwoba. Hari kintu Imana imbwiye, n'ubundi uzoshaka hanze papa, ugiye gushaka umukobwa w'umupolisi w'umugande. Kipepa Tayo 7:7 aravuze ngo musabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, ngo mushake muzobona. Naje niyo mpamvu muri ubwo rwego nari ndi kuvuga ngo nyabona muntu uri kure iyi video wese ndagusaba gukora subscribe kuri channel y'Umushumba kugira ngo tuzoba tubana mu buzima bwa buri munsi. Na hasi harimo linki wandike mu Umushumba, tuzoba dukomeza tubane. Amen. No. Buri nguni nawe ejo nagiye kubasengera ngo bihane kubera ibyo bintu bari bakoze. Si ibi by'abahungu bazabahubuka se? Ababonye message ivuga ngo bukuramo imyenda ndaje. Yamye ambwira ngo pastor ibyo bizoza nyuma. Twitegereje neza dusanga ni baba mama bazafura. Aza kubwira ngo sora imyenda nyine unyifure. Inama nogira abakobwa, uza winjira muri saro iwanyu ugasinapinga, waja mu cumba ugasinapinga, waja mu biryogo ugasinapinga, ukaja Dubai ugasinapinga, ukaja muri Arena ugasinapinga, ahantu hose no gusinapinga. Niki ko mutaza musinapinga mugura udukingirizo? Niyo muzamukura izo nda. Ahantu hose musinapinga tubwira ngo tumenye ko ibintu byanyu byizewe. Amen. Papa arakarimbo shaka kubigisha kugira ngo dusenge nitumara tugende, siko bimeze. Karavuga nakigiswahili, imbaro yangu umebarikiwa, roho yangu. Mwumvise? Imba roho yangu. Ese akandi kavuga gute? Umebarikiwa imba. Ririmba mutima wanje wagiriwe neza, ririmba. Nuko papa curanga tugende. Buke na kanya wagi baro Hagari nyabita uzamuye amaboko numva ikintu. Haguruka ma. Haguruka. Umaze iminsi ugwaye igifu kandi kikakurira mu ntege mu mfundiko. Ubaye umunyonzi. Twagi. Baroya. Kupa. Uzoza ucuranga rimwe gusa gato. Babu haguruka. Wakundanye n'umukobwa wo mu diaspora ariko yari mukuru. Ni mukuru na n'ubu muracakundana. Wamuretse.
kuko ko ndabona si imvura ihayigwa ino izomunyagira kabiri imbere y'agatimba uzogura imva. Iyicarire, iyo ni inama naguhaga. Imba roho yangu Ruvuyanga kwa utebeza nikaguruka. Haguruka upepera amateraniro. Mwamubonye yitwa Ruvuyanga. Wowe nawe wakundanye n'umukobwa n'ubundi. Uwo mukobwa wakundanye n'umukobwa ko muranumva? Wakundanye n'umukobwa umukundira ko yagusezereje kuzokugura icuma gifura. Iyicarire gato. Kandi ko ndabona washishuka intoki. Nubundi mureke ukundane n'undi. Kuraseka iki? Kurumva pa? Ruvuyanga si muto. Ari mu bantu banditse amategeko y'umuhanda. Kandi muzamwumva ikinyarwanda kibamo. Uwo muntu ni muto? Si muto. Niwe wanditse muzaka akarimbo kabaga kuri Sax kavuga ngo ameshurishu dire intashe. Niwe wakazanye. Amen. Amen. Konderekwa kumva ari ibintu bimwe na bimwe biba bigenda byitambikamo bikaza ari amakosa. Muri Bibiliya bazatubwira inkuru y'umugabo bita Yona. Imana yamutumye Ninewi aradeviya igira itarushisha. Bageze mu ubwato bubwira umuhengeri bakuramo ibintu barabita. Ariko ntibyahagarara. Baza gufata kagica Yona bagata mu nyanja ubwato buratuza. Amen. Nasha hano nabonye umuntu wawutera ikibazo. Emi. Wazanye prudence ufite mu mufuka. Zanso I love you. Rutwakerutwa. Amen. Ino sare nini nabonye nditegereje ara mu nguni mukanya mpaciye mbona citambaye imyenda y'umweru. Ngira ngo nagafuka ka kawunga baharambitse. Amen. Abadayimoni bo mu Rwanda nabo mu Nigeria biratandukanye. Timamunyumva? Abadayimoni bo mu Rwanda nabo mu Nigeria baratandukanye. Uzorebe no muri filime. Uwo muri Nigeria azaza akagukanga. Du ibunamo. Ukumva ko ari ibintu bigize gute bifite binajyosha. Ariko wo mu Rwanda azaza yomboka. Iri mwana mufata wavuga ngo mu izina rya Yesu akakubwira ngo wankingure se basi nkigendera. Ukumva ko afite ubwoba. Wo muri Nigeria azaza ukumva ko aravugira mu bikuta ngo tura papa. Kurumva wo muri Nigeria azaza ukumva ko aranavugira mu bikuta. Ariko wo mu Rwanda hari igihe abatunze na nimero zawe ukumva araguhamagaye ngo ni Satani mwenyewe. Murakoze cyane. Weko Wongera inyana ubwatsi,